noma ngaphansi kwelitshe namandla ukanza khona ukugabuka tipopho letinzima ukhelele amadala ngamandla egazi likaJesu. Siyabonga Nkosi. Uthi umpostoli Paul namandla lasebenza kini niwokanye lalakawasebenzisa ababenkulunkulu uma vusa uJesu kulabafile awumenza ama-3 days angcwatshiwe but namandla akwati kuvusa umuntu nale bese kufile ngegama likaJesu. Ngikhuluma etikweni kusasa lelifile ngimemethela amandla ngathi noma ngabe likusasa lakho balithatha ungadalwanga wathi makwakho ajabulile akubhekile aku-expectile kwathi utawudala kodwa kunalekusasa kwavuma kwagitsha sehalamando kosala imemethela amandla kaThixo. Labanye bethu uthi ungefiki kulo mhlaba kwafuma ngawo ungefiki kulo mhlaba.